سلام، اسم من صفیه است. 32 سال سن دارم. در شهر هرات افغانستان به دنیا آمدم و یک پسر دارم و در آلمان زندگی میکنم و من واقعا دوست دارم آلمانی یاد بگیرم، کار کنم تا بتوانم به مردم کمک کنم. که انجینه با ارزش من گوشواره‌های و زنجیر نقره‌ای است که از دوستم سوغات گرفتم و من آرزو دارم در آلمان زندگی خوبی آرامی داشته باشم تا بتوانم به مردم کمک کنم. Ich heiße Safia. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich geheiratet und ein Jahr später meinen Sohn bekommen. Seit ich 22 Jahre alt bin, bin ich geschieden und alleinerziehend. Seit 4 Jahren bin ich in Deutschland und bin sehr glücklich darüber, da mein Leben im Iran sehr schwer und unruhig war. Ich wünsche mir, dass ich mich in meinem Deutsch verbessere und eine Ausbildung zur Erzieherin machen kann. Für meinen Sohn wünsche ich mir, dass er in Deutschland gut ausgebildet wird und etwas Gutes aus seinem Leben macht. Amen. اسمي صفية. عندما كان عمري 18 عاما تزوجت وأنجبت ابني بعد ذلك بعام. حصلت على الطلاق وأنا أم وحيدة منذ أن كان عمري 22 عاما. أنا في ألمانيا منذ 4 سنوات وأنا سعيدة جدا لأن حياتي في إيران كانت صعبة جدا ومضطربة. أتمنى أن أتمكن من تحسين لغتي الألمانية وأن أقوم بالتدريب المهني. بالنسبة لابني آمل أن يتعلم جيدا في ألمانيا وأن يفعل جيدا من حياته. آمين.